5, Miss Jupiter Santea. Thank you. Idar ka moy ka tia. Beauty bonds and ti te ko iden ka siya. Malami lo hay thing emle. Oh, apian moy sia hi kan hu fe ka. Chu bang cho ka zo du chu. Chim ko ka sa ni mo. Oh, I on board le I mong board te kong te. Ano de me ya. I zon te. Chu bang cho exercise iti. Regular ta ka iti ni tin. Habit ang ay nei ka claim enge sai thi ine mi pi de mai ha oh, nei tere mai. Pakhan chu ching ha ron ti to. Lu ko ki khup le ke hi ni ti koi ma de ti sa. kai ka mo Koi ga zi nga nge tla ya zinga. Koi ga ta ya. Oh, vai foi so. Sorry. adam ki ne lu ko ki ku Oh, ba ka nei tere mai. Sai tu chu tamanga. Mase kati tam tak chu push up hi mi pati tu chu mai lo ti nge. Ani lo. On for lo me chuan atol nan big man miss lo ka ba enge itiang ki commission he Big Bang Miss Lonita se kum tin hianin alo bera thatin hian e fresher ka koi mon siam. chale me kan lo me Thank you. And next is contestant number 6, Miss Saturn Marima.